Ikaze TV2. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Ikaze TV2. Tugarutse muri studio zacu tubagezaho igice cya kabiri cy'amateka ya AFANDE Eric Sebahutu nkuko twabibasezeranyije ubushize. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro twabagejejeho amateka ya Majoro Eric Sebahutu kuva yinjiye igisirikare, uko yafashwe matekwa, ibibazo yahuye nabyo mu gufungwa kwe, uko yafunguwe, uko yasubiye mu mirimo ye, naho intambara ya RCD yamusanze muri 1998. Muri iki gice cya kabiri rero agiye gukomeza tugezaho amateka y'uko yakomeje imirimo ye ya gisirikare, intambara zitandukanye yarwanye arengera ubuzima bw'abaturage n'ibyabo. Muri izi ntambara harimo operasiyo yo gutabara bagenzi be bari bagoswe n'umwanzi Inganji. Iyi operasiyo yagenze ite? Araza kubidusobanurira. Afande Eric kandi arakomeza asobanura ku ntambara zikomeye yarwanye atabara abaturage n'ibyabo mu Rusenda, Mugorore, Mutambara, kwa Kagembe, Rugezi, Fizi, Bivumu n'ahandi. Aragaruka kandi ku ntambara ya M23 n'izindi nyinshi yagiye arwana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ari naho akorera kugeza uyu munsi. Majoro Eric arasobanura kandi uko bagenzi be bamukuyemo isasu bamubagishije urwembe nta kinya bamuteye. Byatewe n'iki? Araza kubisobanura. Afande Eric Sebahutu aranavuga kandi uko we abona umusaruro w'ibyo baharaniye n'icyakorwa kugira ngo intego bahagurukanye zibe zagerwaho. Aranagira inama urubyiruko ku bijyanye no gukunda igihugu n'icyakorwa kugira ngo uburenganzira buharanirwa bube bwagerwaho mu buryo burambye. Muri kumwe na Chantal Namukunzi. Reka mbareke mukurikira iki kiganiro. Ikaze TV2. Afande Eric, twongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro. Tunagusaba kongera kwibwira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Serugo Sebahutu Eric. Navutse tariki 15 y'ukwezi k'umunani 1975. Navukiye ahitwa mu Minembwe Igakangara, ariko nkiri muto cyane nibwo ababyeyi babunze cyangwa se bimukiye aho bita mu Bibogobogo. Kera hitwaga Ibubembe ariko ubu hitwa mu Bibogobogo. Abariho nkurira niho namenye ubwenge. Bambwira kuko navuye mu Minembwe ndi umwana muto uhetswe w'amezi nk'atanu, ariko aho nakuriye cyane ni muri ako karere ka Bibogobogo. Ni naho nize amashuri matoya abanza ku kigo bita P.2, ndarangiza naje gukomereza kuri école secondaire bita Akemboko, kwiga amashuri atatu. Naje kwimuka rero nkomereza ahandi kuri Bwindi. Nyuma yabwo nize amashuri atanu makuru, nibwo nagiye mu gisirikare, ariko aho nakuriye cyane ni mu karere ka Bibogobogo. Navutse ku babyeyi witwa Amoni Sebahutu Mutabazi. Rero ubuzima ndimwo muri make ni umusirikare. Ndangije iyo myaka 5 yisumbuye nibwo nagiye mu gisirikare muri 1994. Ariko ubuzima bw'ibanze nakuriye aho ngaho cyane mu karere ka Bibogobogo, niho hitwa iwacu. Ubu nkaba ntuye hano Igoma. Ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 6. Ubuzima ndimwo ni ubuzima bwa gisirikare, ni nawo murimo nkora. Murakoze. Murakoze cyane.
Afande Eric mu kiganiro cy'ubushize wavuze ko intambara ya FCD yagusanze aho bita mu Rusenda. Hanyuma muri iyo ntambara byaje kugendekera gute? Hari naho wavuze ko uri mu bantu bayoboye operation yo kurokora bagenzi bawe umwanzi yari yagoteye Inganji. Iki cyemezo cyo mwaje kugifata gute? Aba bagenzi bawe mwaje kubageraho bigenze gute? Urakoze. Intambara ya RCD yansanze mu Rusenda niko nabivuze. Noneho nari kumwe n'umuhungu w'abasite yarapfuye, nari kumwe n'umuhungu w'abasama ngo ni Charles aracariho yavuye mu gisirikare, nari kumwe n'umuhungu witwa ngo ni Bizimana w'abasinzire yarapfuye, nari kumwe n'undi witwa ngo ni Bizimana w'abasinga aracahari. Ni nkatwe twari viongozi. Nyine uwo wapfuye w'abasita shatse kwibagirwa izina rye Charles, twebwe twari ba chef P.2. Bizimana yarashinzwe ibintu bya ravitaillement, ubundi Bizimana nawe yarashinzwe ibyo twita ba PC. Abandi bari abana batoya, twari kumwe n'uwitwa Habyarimana w'umunyakarama, twari kumwe n'uwitwa Kigabo nawe ni umunyakarama wa Mukenga, twari kumwe na Oseya w'abasita yarapfuye, twari kumwe na Mandevu umuhungu w'abagorora aracahari, twari kumwe n'undi mwana ngo ni Semahoro w'abasita herutse kugwa muri izi ntambara za ruguru, yari na escort wacu. Muri make twari mu Rusenda turi abana b'abanyamurenge 19, ariko intambara iguma gututumba nko mu mayinga nk'abiri, tuguma gutanga amaraporo ku bakuru bacu. Na aho mu Rusenda je dis bien ndabyibuka twari 119 bari abanyamurenge 100 rindi ryose byari aba bagenzi bacu b'abakongomani. Ofete intambara igatutumba bugaca ugasanga ko baracyaza amabugita ngo izingo nizo kwica abantu bamwe, ngo nizo gushinja, ariko nyine bafite ibikabyo n'ibindi. Noneho dutangira kwigurupa no gusangira ntitube tugisangira biri gurupa. Turavuga yemwe intambara kiratutumba hano, batangiye kutubwira ngo se abandi ko bagiye Rwanda twebwe ko turakora iki. Bukeye noneho baragenda baja mu nama kwa Mbogo n'abagenzi babo. Bagarutse mu gitondo bahita tubona ababembe bambaye amashara, abandi bari gurupse batangiye kurasarasa hirya no hino bashatse kutuzunguruka. Ariko uwo munsi isoko yari yaremye, twebwe tuje akanama kihuta, turavuga ati hano niturwana n'aba bagenzi bacu ntitubatinye. Ariko kubera ariko ari umunsi w'isoko turahura n'ibibazo, turapfusha abantu benshi, turapfusha abagore, turapfusha abantu benshi baje kurema isoko. None tubabwire bareme vuba batahe, kuko uwo munsi abantu bamwe banatashe barebye gusa umwuko hari. Turababwira mugire vuba mugende, kubera ibibazo by'iri ruguru iwacu umuntu abaje kurema afite impamvu iremereye, akunyu, utuvuta, udusabune bama butoragura. Tugomba kubabwira ngo nibagende bazamuke, bagende bazamuke. Nubwo niwe munsi ngo haje kuba igihe cya saa 10 abacu rero baraturasa, turarwanye umwijima urafata. Uwo munsi hakomereka uwo muhungu nkubwiye w'abasita wapfuye, nzibuka izina ryiwe nzakubwira. Noneho natwe twihinzira kuko twabonaga nyine bashaka nko kuturusha imbaraga, turazamuka tuje iwacu mu Ibogobogo. Tugeze iwacu mu Ibogobogo nibwo nyine intambara yaturutse hose, Ibaraka, kwa Mbogo, abari Seberi, nanabivuzeho muri bijya bya pauvre nyakwigendera Rwanya intare. Ngo tugere mu Ibogobogo rero naho niho nagize nk'amayinga nk'abiri. Hamaze kuzamuka abasirikare benshi abari bavuye muri utwo duce twose mvuze, twese dukusanyikira mu Bibogobogo. Ariko abaje kugira ibibazo cyane ni bagenzi bacu bari Kazimya n'abari Yungu. Ikazimya hariho umuhungu bita ngo ni Mutware, niwe wari uyoboye abo basirikare bariyo. N'uwo muhungu navuzeho uwo wapfiriye mu mugongo wa Rwanya intare ngo ni Magohe. N'undi muhungu wa Musinga uherutse gupfa, nibo bari bafite ako gakundi. Nabo bari 18 ndakeka nimba atari 17. Noneho baza kugira ibibazo, aduyi arabazunguruka Inganji baburaho baca.
ariko twebwe aho twari turi mu bibogobogo jewe nari nagiye mu bibogobogo byaruguru aho bita kwa Matari ni ahantu harengeye kaguma kuvugana n'abantu benshi kavugana rimwe n'abari Buvira kavugana rimwe nabo nyine bagenzi bacu bahuye n'ibibazo gasubira nkabwira abakuru uko situation imeze noneho bagumye gutaka cyane nibwo batubwiye ngo se nitubahangure niba tudashoboye kubatabara biyice ariko umwanzi azoreke kubica barirasa ubwo bari bamaze no guhisha imbunde zimwe nkuru bafite bazitanyaguye bagenda bazihisha ahantu kugira ngo zireke guma kubavuna nyine bamaze kwiheba nibwo jewe marehemu Byicaza marehemu Diadoni twagiye inama turavuga ngo reka tuje kubwira abakuru nibanga twebwe twiyamurishe tugende dutuma marehemu Byicaza agarukana inkuru y'incamugongo aratubwira ngo ntibyakunze nta bikoresho dufite bihagije kandi Fizi intambara yabayeho ya mbere ya 1996 ifizi abantu bahagiriye ibibazo kugira ngo bakure mayi hariya habaye intambara idasanzwe none kuvuga ngo twebwe twite gusa ngo tugende biragora none se ko bacu bapfuye kandi bimeze kuriya bimeze gutya turagira gute turavuga ngo twiyamurishe tugende uko bishoboka kose nuko abasirikare twari mu bibogobogo tuja kuri foreign tuja kuri sinzi uko nabivuga tuja ku murongo turabazanya twemere abacu bapfe cyangwa dupfane nabo ubwo rero turavuga ngo reka tugende dupfane nabo none se ni bande bitoye niko twitora turi abantu 18 na Rurwanye Intare wa 19 ubwo amakuru abaye menshi mu baturage natwe mu basirikare dushatse nko gucikamwe ibice turavuga ngo abafite ubushake bwo kuje gutabara abandi batambuke twatambutse turi 18 noneho ngo tumare kwitora twiriwaho dushatse ibikoresho nyine byibanze ibyombo n'udusasu duke n'ibyo kurya noneho nico Rurwanye Intare yatuje ariko ubwo haza n'ibindi bintu bimeze nk'amahanuzi baratubwira ngo muzagenda muzahura nabo kandi timugaciye inzira muciyemo ariyo muzagarukana muzahura n'akabazo gato ariko muzashika noneho niko twagenze turagenda tugeze mu nzira iwacu aravunika tumusubiza inyuma turamanuka ibyo bintu nabivuzeho tugera ahantu bita mu Gafurwe turazamuka tugera ahantu bita kwa Mombo merci tuva kwa Mombo tugera kuri Mutambara tugeze kuri Mutambara Rurwanye Intare ashatse kuvuga ngo arajabuka wenyine ndanga ndamubwira turajabukana nanje nzi koga ibyo turafatanya ibibazo byose twazanye noneho turoze na Rurwanye Intare turajabuka ngo tumare kugera hakurya ndahasigara ku burinzi agaruka kuguma kujabutsa abandi turajabuka twese turazamuka turara ngo tugere mu misozi yaho bita Ikarongi buraca ngo buce turavuga nti tugomba kugenda tugomba kwihisha ahubwo tukazaboneka uko tumaze guhura n'abandi turihisha turara mu misozi twirirwa mu misozi nako aho ngaho ubwo habaye nko mu masaha 11 turasubira turagenda duca ahantu munsi ya za Fizi aho bita mu Nyabibembe twahasanze naduyi mwinshi ka saa 3 z'ijoro twama tuvuga ngo nti tubarasa kandi nabo turagenda tuvugira ingara cyangwa se tuvuge n'ikinyamurenge kuko yari mayimayi bamwe bari bataranamenya n'uruvugo rwacu noneho bamwe bakaza batwita Interahamwe abandi bakaza batwita abasirikare nyine bakatanya amadoya tugenda tuvugira ingara twari turize tubacaho turakomeza tuca munsi y'Ifizi tugera ahantu bita Igikonde naho hari abaturage n'abamayimayi benshi turasubira dukatishamba na ahantu twakuriye twasuhuriye twaharagiye ubwo njewe Rurwanye Intare Oseya uwapfuye Mandevu Rugene rwa Muganwa Alex aracariho ari muri Amerika aho hose twari tuhazi nitwe twagendaga tuyobora abandi ndetse inza nibuka ahantu twageze mbwira abandi inza ahantu umurimo ubamwe ibisheke tugiye kugera aho ngaho Igikonde ndababwira ndawuzi kandi ntibizoshira ntibibaho turamanuka kandi na Rurwanye Intare n'abandi turabica ngo tumare tuzanira abandi
bararya ibisheke bugiye guca nko mu masaa 10 z'urukerera. Ibyo bisheke biraduhembura kuko ibyo kurya byari bimaze gushira. Turakomeza rero nibwo twaciye ruguru y'umuhana w'igikonde turazamuka tuje igisengeti. Tugeze igisengeti twashikiye mu muhana w'abapfurero ngo batubone bamatubwira ngo se tuje kureba abacu. Turabwira toya ko turigendera mu zindi misyo gusa, ariko barabibona kuko bari bazi aho abacu bari. Noneho ngo babonega baratugaburira, baraducumbira umutsima turarya ngo tumare kurya, babona twerekeje nyine inzira abacu barimo. Kandi aho ngaho mu bapfurero twari ko tuvugana nabo ku combo tubabwira ko twegereje tunashaka n'ibyo kurya bikeya ngo tubashire. Turagenda noneho niko guhura n'abacu, duhura na mutware. Sinkicibuka abantu benshi bari kumwe, ariko ushobora kwibuka nk'abantu bagera nko kuri 3 cyangwa 4 5. Murakoze cyane afande. Mumaze guhura n'aba bagenzi banyu mwari mutabaye byagenze gute? Ni ibihe bibazo mwaba mwarahuye nabyo muri iyi operation? Hanyuma mu nyandiko ngufi yawe nabonye hari aho uvuga ko mwatabaye abanyamugorore. Wakomeza nanone utubwira uko iyi operation yo gutabara abanyamugorore yagenze? Afande Eric wakomeza. Ubwo rero tumaze guhura n'abandi twarayaho ijoro rimwe batubaza ko ari twebwe twenyine gusa tuje. Turababwira ngo bahumure twaje kandi turakoreshwa n'Imana. Twaraye dusenga turira ngo buce mu gitondo kare kare. Turavuga ngo ntitwagenda, reka tuje kureba ko twabona ibyo kurya kuri abo bapfurero bari batugaburiye n'ubundi aho twaciye mu gitondo. Abari bagiye kureba ibyo kurya bahise bacakirana n'aduyi bararwana, turirukanse turabatabaye. Twarwanye intambara y'amasaha 2 turarwana, ariko Imana iradukoresha pe, nuko tuhatsinda abanzi benshi kuko hari bamwe twafashe n'amatekwa aho ngaho igisengeti niho twari ko turwanira. Noneho dusa n'abatsinze urwo rugamba, turavuga ngo se ko abacu mu bibogobogo batubwiye ngo kandi by'amahanuzi ngo tuzasubire muri iyi nzira twajemo, kandi iyo nzira akaba ari iturutsemo aduyi, kandi yaduyutse ucitse ku icumu pardon, yerekeje iyo nzira none twaciyemo turayicamo gute? Turagenda ijoro se turakora iki? Twigiriye inama yo kuyobya amarari kuko abo twari twasanze yari marehemu umutware, yari uwo muhungu navuze mwene Musinga, yari Gadi umuhungu wo kuri Karongi nawe yarapfuye, na Bambavu ba marehemu Mbavu. Baratubwira ngo ahabari uko tumeze dushobora kurara tugenda ijoro ryose bugaca tugeze mu misozi izamuka imirimba. Nuko twarakomeje bitewe no kunanirwa n'inkomere twari dufite. Noneho tugera ahantu kwa Murenge butangiye guca. Noneho adu yaratubona. Adu yamaze kutubona yari mwinshi umuntu adashobora kubara. Niko baduteye, baradutera, turarwana nyine dushaka gusa twebwe uko twihinzira. Nico gihe bamwe bacu bananiwe, nzanibuka uwo nyine marehemu Mbavu yari umusivile, yari kumwe na marehemu Mutware, bari kumwe na Kazimya. Ibyo bibazo bari ko babigirana bari kumwe, aricara hasi aravuga ngo arananiwe. Nagiye kumureba nsanga Yarwanye ntari nawe ari iruhande rwiwe, hayamubyutsa akazamubaza ngo se warashwe? Atoya, kugeza igihe atabashe kuvuga. Yarwanye ntaraciye agakoni aramukubise ngo arebe ko yohaguruka, birananiranye. Mu binanirane ubwo aduye baratwegereye, jewe ndetse nihinzira nguma kurwana kugira ngo ndebe ko Yarwanye ntare yomubyutsa, ngo amubyutse arananirwa. Nico gihe abacu batombotse baramutuka batuka Yarwanye ntare ngo namureke twihinzira, uwapfuye yapfuye. Ibo bariko bagira ngo yapfuye. Noneho Yarwanye ntare nawe ngo abone aduye aramwegereye, nawe ararasa yihinzira. Mbavu twamusizaho. Nuko ariko ubwo abacu
baba bamaze ado yamaze kuba abarabafungiye cyane bashatse nko gusubira inyuma ngo bamare gusubira inyuma noneho sigaga Yarwanye intara aho ngaho ngo bamare gusubira inyuma noneho ngo ngeraho mutwara ari na Marehemu Diedone bombi twari tukiri kumwe nico gituma sa nubavuga nk'abakiri bazima barambwira ngo nintambuke ndatambutse ngo ntambuke abandi barankurikiye turarwanye umwana wari unkurikiye yari escort wanje baramurashe namukuyeho imbunde gusa noneho imbangeze muri aduyi turakubitanye turarwanye noneho ninjiye mu gashamba ako gashamba naciyemwo ni nako kabaye inzira y'abandi bantu bose baje bankurikiye ariko ubwo abasigaye bapfa twaje kubamenya nyuma ko abapfuye abo tutagahe tubona badukurikiye ubwo noneho kurya nihaye inzira abacu barankurikiye bagenda baza urusorongo bukeya abasigaye nyuma nibo bazanye noneho inkomeri y'amagohe yarashwe Yarwanye intaramuhetse ariko turazamuka ishamba ryose tugenda tumwakuranwa nuko bamwe bakaje inama si ibintu byo guhisha ate uyu muntu yapfuye karagomba kuturuhiriza ubusa nidushake tumufanyiye Yarwanye intara akavuga ati ntibishoboka kuvuga ngo ibi bintu bigende gutya nuko noneho tuza gufata iponjo aramuheka amuhetse yapfiriye ku mugongo wiwe twagiye kumumukura ku mugongo yapfuye ku mugongo nibyo turazamuka tugera imirimba tugeze imirimba rero twabanje kurara mu ishyamba akagenda Yarwanye intara akagenda akazana imigozi y'inondwe agakanjira abananiwe ubundi akagenda akazana amacoco agaheza abananiwe agasubira akagaruka akirukanka agashaka aho uruzi ruri akamanuka akaza kudutwara akabubwa azana amazi muri butsi akaduha abanywa bakanywa nibyo ibintu bimeze nk'ibyo turara mu ishamba ngo buce inzanibuka umuhungu umwe ngo nibizuru kumbe akabahetse imyumbati twokeje duhaye tugira ngo iratubera ihamba arwana ayifite turara ayifite turarara ayifite ngo buce mu gitondo turabaza ngo sikiniri kahetse dusanga ari imyumbati yokeje n'iyindi itetse iminsi ibiri tutazi kwiriho nawe atabizi ko ayifite atazi umuziga afite nukoga nimba ari imyumbati y'Imana turihembuye turagiye tugeze ku ruzi ahantu hari uruzi bamwe amacandwe yari yarashize no mu kanwa dutangira turiye ya myumbati tubaye nk'abafata akabaraga abandi bamwe bari baguye inyuma bari baburowinze dutangiye kubaheka Yarwanye intara akabaheka nuko yananirwa tukaruhuka kuko nta wundi muntu wari usigaranye imbaraga niwe gusa tugera ahantu hari amapera mu buryo bamwe bananirwaga no gufata ipera ngo bace ipera Yarwanye intara akirurira igiti akagikunkumura amapera akamanuka bakayarira hahandi bageze ngo tubone ibyo kurya dusa n'abagize akabaraga naho turaharara bwarakeye nibwo twageze mu minembwe tugera mu rugezi baratwakira nyine tumeze nk'abanyabibazo bamwe nzanibuka hari umwana umwe umubyara wanje umwana wa Mushenge yanze kundamutsa ngo ndasa ngo nintera hamwe bitewe n'ubucafu twari dufite nuko twari tuvuvuye azanyiregaho ubu muri iyi minsi akavuga ngo nzamubabarire yari kwa mpunga yiviriye Butare akeye yanga kundamutsa ariko nyina aramwengeshangesha aramubwira ngo yiri mubyara wawe nubwo ameze gutya nibibazo nyine hanyuma ubwo tuja mu minembwe nibwo twahuye n'ikindi gikundi cari gishorewe na pauvre mwungura nuko gatwigaburamwo bamwe baje Buvira abandi basigara mu minembwe jewe nako gakundi twari tuvuye gutabara bari basigaye kuko twari twapfuyemo abantu batandatu twabasiziye pfo mu ishamba nanone turasubira turamanuka tuja mu bibogobogo aho twari twaje tuvuye kuko abo basirikare nabo bari baje bavuye mu bibogobogo abo twari twase mu bibogobogo bari basubiye kumanuka ku ibarabara bamwe baje Buvira abandi bagoma kurwanira hariya mu ibarabara ariko mu bibogobogo nta bantu bahasigaye turamanukaga Colonel Marehemu Mwungura aduhitamwo kuvuga ngo tumanuke tuje mu bibogobogo twama dushorerana jewe Marehemu
Diadoni na marehemu Mutware ndetse na Majoro Vena aracahari. Sinibuka nimba twarahamusanze nimba twarashoreranye n'uwo bita Mafikiri yavuye mu gisirikare we, ariko aracahari. Turagenda tuja mu Bibogobogo aho bita ku Mugorore, naho kandi aho Mutware yaguye, aho niho yaguye mu bitero umwanzi yaduteye abari hwagwa aho ku Mugorore. Ariko nzanibuka uwo tuhageze twaharaye iminsi 2, umusaza wari papa arambwira ngo ngende nza n'umuntu nagiye gutabara, nagiye gushaka iyo ngoze mu rugo nabo bamumenye. Ndagenda ndamwinginga ndamubwira ati umusaza arantumye ngo ntitwokuhitamwo kuvuga ngo tuje Inganji tuze tugutabare ngo numara ngo uzareke kugera mu rugo iwacu. None umusaza yantumye ngo ugenda kurebe, ugende akuramutse aje kukureba nawe akumenye, amenye uwo nagiye kwitangira. Nuko ndamwemerera kuko twari mu bibazo by'intambara, yagiye kwirirwayo gusa. Baraza na ba marehemu Diadoni baragenda bagera mu rugo, bamenyana n'umuryango wacu, umusaza na mama aracahari. Nuko noneho barirwa imuhira barabazimana, nyine basa n'abadukoreye agafete k'ibyishimo aho ngaho, kuko dutabarutse baturaba ibyanga, turasubira dusubira mu birindiro ku Mugorore. Nubwo noneho twarwanye intambara ya mbere, Adu yaratera aza kunyaga inka, turamurasa. Narwanye intare kandi turi kumwe, aradutabara. Hapfa umuhungu w'abanyabyinshi baze bita ngo ni Semahoro, niwe wari kumwe na rwanye intare. Tumanukana Adu tumwitsa ku Kagugu, tumugeza kuri Mutambara. Turongera turazamuka ngo tugire iyinga rimwe. Tugize iyinga rimwe nibwo Adu yaje mwinshi saa 9 z'ijoro, arasaga position kacu kari imbere, kari muri yambushi, ahitaza. Niyo ntambara navuze yo gutabara abanyamugorore. Adu araza turarwana aho ku Mugorore, mu buryo twari ko turwana tubanza guhungisha abantu, abamama bakavyuka bambaye ubusa, ukabanza ukambura ihuzu ikoti, ugakenyeza umumama, ukamukenyeza, cyangwa se ugakuramo agapira akambara nk'ijipo bahaye bahunga mu ijoro. Ibyo byo ntituza tubivuga. Noneho Mutware aza kugwa aho ngaho. Mutware apfuye aho ngaho, na Diadoni araraswa, dusigarana viongozi 2 batatu. Gadi wo mu Bibogobogo bakundaga kumwita ngo Nyaka Jenesi, yari yaratetswe matekwa muri Murere. Nuko aragaruka, ariko izina ryiwe ni Gadi. Abantu benshi nuko bamwitaga nyine, ariko tiyabikundaga. Dusigarana n'undi muhungu wo muri Plaine. Turavuga ngo abacu ko bashize, ubwo Aduyi duhaye turwanira aho ku Mugorore, adutwikana amazu 9, ariko tuza kumusubiza inyuma. Ntiyagira umuturage upfa, hapfamwo abantu 2. Hapfuye Mutware, hakomereka n'abana biwe 2, hapfamwo n'undi mwana bapfuye ari 2. Sinibutse nimba ari we wenyine, ariko adutwara n'icombo cya Mutware. Twaje guhabwa umusada n'abacu bari bavuye muri Kabembwe, n'abandi bari bavuye ku Mugorore iwacu, nyine basa n'abagize nk'akabaraga. Turashe Aduyi asubiye inyuma. Iyo niyo ntambara twarwaniye ku Mugorore tubatabara. Nubwo Aduyi yadutwikanye amazu, ariko nta muntu wapfuye. Turi kumwe niwo munsi dutandukana na Mutware. Twari twararanye ku buriri bumwe na Diedone, turi mu nzu imwe. Aduyi yaduterera aho ngaho, naho niho urugenzi rwa Mutware rwo kumutabara rwarangiriye. Ariko aza gupfa twaramukuye mu ishyamba, ari umuyobozi wacu. Aho ku Mugorore aza gupfa, abantu bamubonye. Ico gikorwa nuko cagenze. Urakoze. Pole sana. Waruvuze ko mu ntambara ya Mugorore ariho mugenzi wawe Mutware, umwe mu mwari mwagiye gutabara Inganji, yarangirije urugendo rwe. Hanyuma nanone muri iriya nyandiko yawe ngufi nabonye uvuga ko nyuma yaho hari n'izindi ntambara zitandukanye mwagiye mu Rwanda. Wakomeza utubwira kubijyanye na ziriya ntambara mwarwanye Mutambara, kwa Kagembe, Rugezi, Mibunda na Fizi? Murakoze cyane. Ubwo uwacu amaze gupfaho Mutware ku Mugorore na Diedoni nawe
amaze gukomereka twasigaye aho ngaho ariko tuza gutabarwa n'umuvandimwe Marehemu Karaveri yaravuye muri Kabembwe noneho tuhagize nk'iminsi nk'ine umutwara apfuye cyangwa nk'iyinga nibwo General Masunzu yazanye abasirikare benshi avuye i Buvira kuko yari yumvishe imihana itangiye guterwa ahantu ho henshi hatangiye gusha arazamuka azamutse rero nibwo iwe yasigaye ku mugorore twebwe dutangira ama operation twatangiye ama operation turagenda tuja hariya za Mutambara niho abanzi baturukaga turabahashya cyane turabarasa amwanzi asa n'ucitse intege ubwo turaho mu Mutambara twaje kumenya amakuru kuko umwanzi yaturutse kwa Kagembe anyaga inka 3,000 twaravuze ngo ntitwabyihanganira twafashe igice kimwe gisigara aho mu Mutambara nyine kiyobowe na General Masunzu twebwe tuzamukana na Marehemu Karaveri tuzamukana na Marehemu Byicaza tuzamukana na Ruterera uko niko twari tuyoboye ingabo n'abandi benshi barimwo ba Ruvuzangoma ba Bizimana ba Swingi ba Isaac abana benshi turazamuka tugeze mu Minembwe rero batubonye naho hari hasa naho atakiri ingabo nyinshi tubabwira ko twebwe tuje gutabara inka zanyazwe kwa Kagembe baratubwira hapfuye abantu benshi hari hapfuye abantu 8 barimwo bamuzehe Rwatangabo niwe nibutse kandi inka zigize amayinga 2 zigiye ntaco tuzasanga turababwira sasa nanone nitutabakurikira umwanzi azabona kuko twatinye azasubira agaruke yica abandi kandi ashorere atware n'izindi nka reka nubwo tutazagarura inka ariko reka tugende tumukurikire twagize hafi irindi yinga ryose risa nk'iryo kwitegura Minembwe turagenda kwa Kagembe twagiye kwa Kagembe nyine ari uko tungana n'abandi twarasanze mu Minembwe hiyongeraho Colonel Sengiyumva aracariho habaho na Marehemu Kinyata na twahurirana na Muheto nawe yaravuye i Buvira nawe aje gutabara ubwo ndetse na Colonel Safari yari yaje ariko wasigara mu Minembwe na Colonel Sadoki Santos twebwe Byicaza Muheto Ruterera Karaveri tumanukana n'ingabo tuja kwa Kagembe twagiye dushoreye nyine ingabo tugenda dusa n'abakurikiye inka kandi aho dusanze umwanzi tumurasa turagenda turika kwa Kagembe inka zari zigize amayinga nk'abiri cyangwa 3 zaranyazwe zimwe tuzigaruramo icaje kumbabaza nuko umusore twari kumwe wari utabariye se yapfuye n'inka zabo zanyazwe nawe yaguye aho nyine kwa Kagembe ngo ni Butoto wa Rwatangabo ubu batuye ku Runundu kandi twari twarakuranye tuziranye haza gupfa n'undi mwana w'iwacu ngo ni Karabatema ndababara cyane ariko turwana urwo rugamba natwe umwanzi turamuhasha kuva ubwo iryo rembo ryagize hafi imyaka 2 cyangwa 3 umwanzi atarasubira kuri turukamwo bitewe nuko twari twabahashye natwe rero ndaza ntura mu Minembwe nkorera mu Minembwe ahantu nabanje kuba ni za Karingi mvuye mu Karingi naje kwimukira mu Rugezi ngo shike twahurirana n'ibitero byinshi natewe hafi inshuro zigera nko kuri 7 ariko Imana iradufasha uko umwanzi yaduteraga tukamuhashya tukamurasa kandi ubwo twari twaragize ubumwe bwo gutabarana aho isasu ryavugiraga hose ari abari mu Karingi baterwa tukava mu Rugezi tukabatabara ari abatewe bari mu Rugezi abavuye mu Karingi abavuye mu Minembwe abavuye ruguru mu Marango Zamunyi bose aho isasu rivugiye niyo yari consigne tukirukanka tugatabara abandi mu Rugezi mpavuye bantumye mu Mibunda rero
niho naje kugirira ibibazo ndi ku murambi wa Mibunda. Narashitse nsanga abasirikare nari nsanze basa n'abagize nk'intege nke, nimura ibirindiro mbishira imbere y'abaturage, kuko nari nasanze ayandi amapozisiyo yari hagati mu baturage. Ndababwira ati ni gute mwoshira amapozisiyo hagati mu baturage noneho boterwa mwabarinda mute? Nuko nkoresha inama n'abatware, koresha inama ndababwira ati njewe ndashaka ko munyubakira amapozisiyo imbere y'abaturage kugira ngo mwebwe musigare inyuma, n'igihe twoterwa hakaba twabasha kubarinda neza, cyangwa mukaba mwahunga twebwe tugasigara duhaye tubarwanirira. Ubwo kubera ibyishimo n'ibyo nari mbabwiye, ikaba yubatse mu cyumweru kimwe Inama nimuka. Narimutse ngo mpagira amayinga abiri. Ubwo umwanzi aradutera aho ngaho, turarwana. Yaduteye n'isa 7 z'ijoro, aradutera turarwana, nza komerekera aho hantu. Noneho tuza gupfusha n'umwana umwe ngo ni Patrick, nawe iwabo hari mu Mibunda hariya mu Marundi, iwe arapfa njewe ndakomereka. Ariko ubwo iyo pozisiyo isigara aho ngaho, kandi kuva ubwo abo bantu bo ku murambi wa Mibunda babayeho mu mutekano, bitewe nyine nuko ico gitero cyaje kidusanga aho ngaho twari twimukiye. Kuva ubwo tugirana ubumwe n'abantu bo mu Mibunda, turabana cyane, tubana neza. Naje kuva mu Mibunda subira mu Ngoma, ngove mu Ngoma nja mu Karingi, mvuye mu Karingi ndamanuka nja za Fizi, turwana intambara nyinshi. Ico gihe duterwa na FDLR, tugaterwa na Frodebu, tugaterwa na FNL, tugaterwa n'abamayimayi, ariko Imana iradufasha turahaba. Pole sana kubwiza intambara zose wagiye unyuramo. Afande Eric, wakomeza utubwira nyuma y'iriya ntambara ya Fizi wakomereje he? Hanyuma nanone uraza kuvuga ku bijyanye n'intambara yo mu Bivumu, ari nayo waje kugiriramo ikibazo gikomeye cyo kuraswa nk'uko ubigaragaza muri iriya nyandiko. Nanone uraza gukomeza utubwira ku bijyanye n'intambara warwanye muri M23 nk'uko ubigaragaza. Hari igihe bambwiraga ngo ninje kubashakira ibyo kurya aho twari turi mu ishamba, ngakubita inda hasi, nkagenda mu majoro, nkazunguruka mu mihana iwacu. Nageraho mama ari akambwira ngo nyabuna ngo nzashaka uko nzakora ngo sinkamugwa imbere, ngo ntibakamufungira iruhande. Akahubwo yanga kondara mu wanje, kandi nta bantu bazi ko nahageze, ariko naramubyutsaga nkumva mukumbuye, kamuramutsa nkamubwira mama reka nkuramutseho gake, wende ejo buzaca ntari hano, ariko reka nkubone. Ubwo akabanza karira akansengera. Noneho muri ibyo byose abantu bagiye bacamo, twaje kugira ibindi bitero, twe twari mu Bibogobogo. Noneho naje kugira ikibazo gikomeye mu ntambara yo mu Bivumu, igihe twari dutewe n'abacu bari bavuye za Baraka, ndaswa imbunda ikomeye. Abacu turi kumwe bakiriho barabizi, ndaswa imbunda ikomeye cyane, baza bita ngo ni Tweruvu. Bankubita isasu ryayo mu itako, Imana iramfasha sinapfa. Iyo mbunde sinzi ukuntu nabivuga, ntawe baza barasa isasu ryayo ngo abeho. Barasha urutoki urapfa, barasha ukuboko urapfa, barashaho bitunganye urapfa. Ariko njewe ryinjiye mu itako riheramwo. Ubwo twari kumwe na Colonel Nyamushebwa, niwe wari utuyoboye. Twari kumwe na Colonel Ngoga, twari kumwe na Marehemu Kagigi, twari kumwe na Ruterera, twari kumwe na Nyakagabo, twari kumwe na Colonel Gapanda, twari kumwe na Colonel Wiri, twari kumwe na Colonel Muzuri. Benshi bariho, ayo mateka barayazi, kuko kuva ico gihe iryo sasu barikuyemo n'ubu ndarifite. Ubwo baranyikorera banjanaho Nyamushebwa yarari, mpasanga abaganga, ariko mu buryo iryo sasu ryari ko rindya ntawe nobwira ubwo buribwe uko bumeze. Ariko noneho aho rihaye rindira rigasa n'irigaragara. Noneho
ndababwira ngo nibarikuremo aho bariko barikuriramo sanga aho abaganga bari nta anesthesi bagifite kandi nta bikoresho bagifite byo kuvuga ngo babashe kurikuramo. Ndababwira ngo nibatarikuramo bampeze igisu njewe ndahikeba ndikuremo ngo babone ukuntu mpaye ndibwa n'ubushake mfite. Haza umugabo umwe w'umurundi yaravuye mu cyamba cya Frodebu ariko ari aho ngaho bahe bataha baja i Burundi badusabye inzira ngo bagende, kandi leta ya Perezida Kabila Sorta yari yatubwiye ngo tubaheze inzira batahe. Noneho n'umuhungu bita ngo ni Ruhora imbere wa Cato bafati wembe nta kinya banteye ibyo bita anesthesi, bafati wembe barasatura. Rero kubera uburibwe bw'isasu sinumvaga uburibwe bw'iwembe, bafati wembe barasatura ngo bamare gusatura isasu barikuramo kugeza amaginga yenda cyarifite. Rero igisebe cyari kinini cyane cya isasu ryaciye naho ryanyuze, baratwikorera baratujana batugeza bangeza mu Minembwe kwa General Masunzu. Ku General Masunzu yaranzi nk'umwe nyine mu basirikare bakomeye kandi bitanga, ashira iwiwe. Ndabimushimira cyane, arankurikirana ndavurwa ngira amezi 6 ndi muri shambure iruhande rwiwe kugeza igihe natangiye guta imbago zimwe sigarana imbago imwe. Ubwo ndamanuka ndasubira mu birindiro byacu. Iyo niyo ntambara yabaye yo gutabara abanyabivumu hari iwacu mu Bibogobogo. Rero nyine nguma kugira intege nkeya ariko ndakira muri 90 mu 2005 nibwo nyine nari ngifite imbaraga nyinshi zo gukora, nari ntarakira neza, nibwo habaye ibintu by'amabrassage intégré ama-brigade intégré bahitamwe abantu kuko bagomba kuja mu ma-brigade. Ariko njewe nabwo nari nagize nk'ikibazo cy'ijisho ndarwara, ndamaruka ngo ngeri Bukavu, bambwira kuko batagomba kubaga ijisho, barambwira ko bazarivura, bararivura, bampa amezi 2 yo kuruhuka, inja kuruhukira kuri Goma. Ngeze kuri Goma nibwo abacu nasize bari barimo ba Colonel Nyamushebwa bohereje igikundi kimwe kije mu ma-brigade intégré mu mabrassage baja za Nyareke. Nuko gabambwiye ko nabandi nabo basigaye mu Bibogobogo bamanutse bari hariya muri plaine mu Rubirizi mu kigo cya gisirikare. Ubwo njewe nahise nja kwa General Tangfor anyemerera ko ngomba kuguma hariya Hanigoma ndahaba. Rero nza no kujariya kwa ministre ubwo yari ex-president Azarias numwe wo mu muryango, ndahaba mparuhukiye. Niho habaye amatora ya mbere muri 1996. ubwo rero muri mu 2006 ariho ndi rero nguma gusa n'ukozi wiwe buke. Nyuma yabwo kora hariya muri yari muri witemerejo ministere igoma, nahabaye imyaka igeze nko kuri 6. Ubwo rero nibwo nasubiye kandi guhura na ba Colonel Nyamushebwa mu 2001 intambara ya M23 idusanga irucuru. Intambara ya M23 rero nanone kandi yansanze ahantu bita Ibunagana. Naraye Colonel Nyamushebwa yantumye ngo nje gusigara mu basirikare bari Ibunagana, uwari urimo yagiye muri M23. Nahashitse umunsi w'iposho mu gitondo cy'iyinga, abasirikare bari bagize M23 barantera, abari jewe kandi utangira kurwana mu buryo abacu aho nari nabasize barimo Colonel Zayiko yari kwambwira ngo ndeke kwitanga ico gitero, ngo ndebe uko ahantu nja ngo mbarindire tubone kurwana, ngo ariko ndeke kwitanga ico gitero kuko bari binjiye mu ishamba rya M23 bari bajanye ibikoresho byinshi. N'umukuru wari ubayoboye yagiraga ibikoresho byinshi ataranaje no mu ishamba, ibyo bikoresho byose yari yabitwaye. Rero
arambwira ngo nshaka ahantu itopu umwe cyangwa akarango kamwe mpagararaho ndeke kubarwanya ndeke kubitanga, ariko ntibyankundiye. Naragiye ndabitanga, nari mfite abasirikare 38 ndabitanga, turarwana. Noneho nyine bamaze kunkomeretsamo abana nk'abangahe, ubwo nibwo nagiye nyine nja guhura na ba Colonel Zayiko aho bari baturutse, nabwo turarwana, bihinzira binjira ishamba. Ariko kandi intambara ya M23 ni jewe wayitangije, abo bari abashakashatsi nije barashe mbere, abo bari abashakashatsi bobaza ba Colonel Zayiko, bobaza Colonel Nyamushebwa, bobaza ba Kapiteni Gapapa, kuko abo bose turacyari kumwe barabizi. Ubwo rero twakomeje urugamba turarwana, tubaho ibunagana, twaharwaniye amezi 3-4, dupfusha abantu benshi. Hariho umwana w'iwacu bita ngo ni Mugabe Fidel, twari tubana w'iwacu mu Bibogobogo, yaje gupfa. N'abantu bagenzi bacu benshi, bashabade, uwo twitaga bashabade, barasiwe hari Ikibumba duhaye turwana. Twavuye Ikibumba nanje ngo ngere, tuvuye Ikibumba tugeze ahantu za Kilimanyoka turakomereka, dukomereka jewe na Colonel byinshi n'abandi bana ba Colonel Nyamushebwa. Ubwo rero nibwo twagiye ku bitaro, batukohereze ku bitaro Bukavu, tuhagira amezi 3. Tugarutse tuja ku rugamba, turasubira turagaruka dutangira aho dusanga aho abacu bari aho twari tubasigiriye, turasubira dusubira muri ya regima, turarwana kugeza intambara ya M23 irangiye. Murakoze cyane. Nyuma ya M23 hari izindi ntambara mwaba mwaragiye mu Rwanda? Wakomeza nanone utubwira ahandi mwagiye mukora kugeza aho mubarizwa magingo ye? Murakoze cyane. Ku by'ukuri intambara ya M23 nabaye irucuru, ariko banshinga parike Kahuzi iriya ahantu bita Rwindi, kugira ngo turinde abantu baza konona inyamaswa. Nahabaye amezi agera nko kuri 2-3 nako, ariko nkorana na MONUSCO, nyine dushinzwe kurinda parike. Ubwo hari harimo aba FDLR benshi bazaga kwica inyamaswa, dukomeza kubarinda. Nahakoreye amezi 4. Mpavuye sinatinze nagiye muri Masisi. Mu Masisi rero twatangiye kurwanya umugwi witwaje ibirwanisho w'umumayimayi bita Janvier. Naramanutse tuva ahantu bita za Gicanga, turamanuka tuja ahantu bita Irukweti. Aho yari umumayimayi wivangura cyane, urwanya abantu benshi. Rero bamudushinze kugira ngo tumurwanye. Twaramurwanije, tunamurusha n'imbaraga nyinshi, kuko nyine abasirikari bari basa n'abari bavuye mu bintu by'intambara, babimenyereye cyane, badatinya. Twaramurashe, turagenda tumukura mu birindiro bye bikuru, turicara aho mu birindiro bye Irukweti. Narahabaye, ni ahantu habi mu mashyamba hagoye, ariko nanone Imana irahaturindira. Aho nahagize umwaka, duhaye turwanya imirwi ya za FDLR aho muri za Rukweti, tuzamuka aho bita za Mpati, turabahasha nyine basa n'abaduhunze. Tuhagize uwo mwaka tuja mu bindi bice aho Masisi na Warikare zigabanira, ahantu bita za Pinga. Tugeze Pinga nanone twatangiye kurwanya iyindi mirwi yitwaje ibirwanisho bita ya Ceka, n'abamayimayi bita za Ceka, bayita ngo ni APSRS, oya bayita ngo ni ndime, nabo bafite umutwe wabo, nabo turabarwanya. Ni mu mashamba, c'est une forêt vierge, mu buryo ntakubwira. Mba aho bita za Mutongo, mba aho bita za Misao, mba aho bita Ipinga, muri centre ya Pinga. Iyo ituyemwo amoko menshi, ituyemwo Abanyanga
n'abahunde nabo babayeho bagira amakimbirane baguma kurwana, bamwe bafite imigwi yabo abandi yabo, ariko twarahabaye turengera abaturage turabiyegereza cyane mu buryo twahagize imyaka 3, ariko ngo tuje kuhava havuga induru nyinshi cyane bitewe nuko twari twarametirije iyo migwi yose yitwaje ibirwanisho turayihashya muri abo baturage bayo moko, aho bita za Mutongo, aho bita za Misawo, ndetse ugeze aho muri Mutongo na za Misawo ni muri teritwari ya Warikari, ni mu mashamba atarakorwaho atarahingwa. Muza mugenda kuvaho Ipinga ukagera muri Warikari, kuri teritwari ya Warikari muhagenda iyinga ryose mugenda mu mashyamba, ni mu mayira gusa, inzira nyabagendwa ariko zitari imihanda. Dukomeza kubaho. Ubwo rero tukiri aho ngaho muri iyo myaka 3 nibwo twazamutse tuguma kurwanya FDLR, naho zari zimaze gusa ziri ruguru, aho bita muri za Rubero. Turazamuka za Rubero aho bita za Rusamambo, turabarwanya baraduhunga, turinjira za Miriki, ni nanone ni muri Rucuru ariko muri teritwari ya Rubero. Rero turahaba. Ubwo basubiye kungarura kandi ndasubira imbaho muri Pinga iminsi mikeya. Twavuye Pinga mu 2017 mu kwezi kwa 7 ku minsi 28 badutuma imasisi, n'ubu niho turi. Ariko aho Masisi nabaye mu bice byinshi, nabaye imuheto, ndasubira kandi ndwanya umu FDLR wari uzahaje abantu cyane ahantu bita za Muheto, yica abantu, turamurwanya turamuhashya, ndetse nari maze gusa n'umumaze imbaraga cyane. Nyuma yabwo abahasigaye abo nahasize nibo baje kumurasa arapfa. Ubwo ndasubira nza ahantu muri Masisi bita za Kaniro, narengeye abaturage benshi ndetse b'ubwoko bwacu, abari baranyazwe ibyabo ndabasubiza. Hariho amahegitari 1982 zari zaranyazwe abantu, zari zaratswe abaturage b'abatutsi, ndazibasubiza. Ndasa umwanzi wari uhari ndazibasubiza. N'ubu turaturanye, tubanye nabo neza, baransura naje nkabasura kugeza ubu. Noneho ndacara imasisi, ubu ndi muri teritwari ya Masisi aho bita za Mahanga, nyoboye ahantu bita Mahanga, Ikazinga, ni muri utwo duce nitwo nyoboyemo. Aho niho ndi. Ubwo nibwo buzima bw'intambara ya nyuma ya M23, naho niho nakoze kugeza n'ubu niho ngikora. Murakoze rero, nimba hari ibindi nanone mwatubaza tukababwira. Murakoze cyane. Afande Eric, wanyuze mu bihe bitandukanye byinshi bigoye kandi bikomeye nk'uko wagiye ubitugaragariza muri iki kiganiro. Ni ibihe bihe wumva byakomereye ubuzima bwawe kurusha ibindi Imana yagutabayemo udashobora kwibagirwa? Hanyuma ku rundi ruhande, ni ibihe bihe bindi nanone wumva wishimira Imana yagukoresheje mu kurengera ubuzima bw'abantu cyangwa inyungu za benshi nabyo udashobora kwibagirwa? Murakoze kandi noneho ibyo Imana yagiye ikorera umuntu ubuzima bukomeye, ibyo birakomeye ntawabasha kubivuga, kuko ukuboko kw'Imana gusumba byose. Kuva ngiye mu gisirikare kugeza n'ubu ndacabona ko ukuboko kw'Imana kukindinze muri byose. Aho nza nca hose ndabona ari ukuboko kw'Imana gusa. Ariko ibihe bikomeye ufite wanabivuze, igihe cya mbere ni ukuvuga ngo twambuka mu Rwanda 1996 dufatwa amatekwa, ibyo byose nkagenda nkagera Kinshasa nkagaruka. Nza nibuka tugeze muri prison centrale Ndolo, twagaza dusenga ngo buce haza umugabo umwe w'umuajida chef, arambwira ngo se n'igituma abantu baza kwigisha muno muri prison ngo akabona ngo umutima wanje unyotewe ijambo ry'Imana, ngo ariko narangiza nkiheba,
ngo ngende menye kuko nzataha kabona ababyeyi kabona data nkabona abavandimwe nkabona n'abandi benshi kabona na bamwe twabanye mu gisirikare. Arambwira ngo ikimenyetso nuko nasize umudamu wanje afite inda ngo tuzahura yabyaye. Kabona aho narindi ukuboko kw'Imana nanone kwakomeje kubana nanje. Ico kintu nkabona ari kimwe c'ingenzi. Icya kabiri nanone nico gihe tugiye Inganji twahuye n'intambara ikomeye cyane ariko mbona ukuboko kw'Imana. Icya gatatu ni nza nibuka ahantu narindi natangiye kurwana ngo nshinga inkwebo hasi umwana nsingirije imbunde barasa inkwebo haruguru no hepfo nsigarana igice cyo hagati. Igice cyo hepfo sigarana icikamo kabiri haruguru no hepfo ndayisigarana nkabona Imana yarandinze. N'uwo munsi wo kumugorore kandi isasu ryinjiye mu ihuzu rica ku gitugu rihuruka ku kindi gitugu ritobora ahantu hane. Mbona Imana yarandinze. Nanone nico gihe nkomeretse isasu rya tweruvo mbona ukuboko kw'Imana, Imana yarandinze. Ibyo bintu mbibonamwo Imana cyane kurusha ibindi. Uwundi munsi n'umunsi twari kumwe na General Masunzu ikananda, abandi baragiye sigarana na escort wa Masunzu na escort wa Marehemu Kinyata, turi batatu mu buryo Masunzu yagiye kwankura ahashaka nko kunkubita. Namubwira sinari gusiga abana babiri, umwe yari afite imbunde y'amashini gani yapfuye, tugihaye tushaka ukuntu twayitunganya tukihinzira mu ntambara y'ikananda. Sinayivuzeho ariko ibyo bintu iyo mbigezeho nza numva ukuboko kw'Imana ari ibintu by'ingenzi cyane ntazibagirwa mu buzima nk'ibyo. Igihe tugeze muri prison muri kasho ya Sarma, batwinjije muri kasho. Bamaze kutwinjiza muri kasho, ubwo iyo kasho ni mu mujyi yagiraga amazi, ariko dusanga amazi agize imyaka 7 atakiba muri iyo kasho mu marobine. Imyaka 7 niko umusirikare twabanaga, umusirikare waturindaga yatubwiye ngo iyo bari bagize imyaka 7 baza bavoma hanze bakabona kuzana amazi ngo dushike umwe muri kasho. Imana ntiyabona kuko abasirikare baturinze aribo bazoza baje kutuvomera. Amarobine bari barakondanye aturikamwo amazi. Toilette twajagamwo ni mu makasho yo mu mujyi afite toilette yayo. Nimba mushaka kuja kuri toilette mukabikora nijoro mutarinze gukomanga hasi, toilette zamwe amazi n'ahandi ho kogera haturikamwo amazi. Tubona igitangaza, abasirikare baraza, amazi yaturitse nijoro barakingura baza kureba, baravuga ngo baratangaye ngo ukuntu aya mazi aje amena ahantu bakondanye. Buriya abantu ba plombier baza bagenda babona ahantu hatakiva amazi bagasiga bahakondanye kugira ngo ntagatomboke. Aratomboka araturika, dutangira koga, dutangira kunyweraho tutarinze kuja hanze. Iki rero Imana iduheza amazi, tubona nk'amanu n'ukuntu twabaga tuyakeneye cyane, ukuntu twaba dufite inyota. Ikinshasa haba icuya cinshi, abantu bakunda kunywa amazi. Kuvuga ngo mutume abasirikare ngo nimuje baje kubazanira amazi, Imana ntiyabikunda, iduhera amazi aho mu prison. Ndabibona abacu barabyibuka. Bukeye ikindi ubwo nyine turi aho muri prison haza gupfa umukoloneli. Abacu bari basigaye rero ku rugamba bararwana, baza kwica umukoloneli wari uyoboye i Remera. Intumbi yiwe bayizana i Kinshasa. Bamaze kwigeza i Kinshasa bayizana muri ico kigo twari dufungiyemo ca Sarma. Abasirikare bahita baza haza umuliyeteni umwe w'umugore araza saa 5 z'ijoro. Induru zihazivuga, alerte yabaye, imodoka zihazikubita amahoni y'umubabaro. Biriya bimodoka bitwara intumbi biyinjiza mwika. Bimaze kwigeza mwika aho dufungiye, hahita haza umugore umwe aza kutwicara avuga ngo nibakuremwo izo shenzi ngo z'abatutsi ngo b'abanyarwanda ngo bamwiciye mukuru wiwe ngo batwice natwe yihorere.
ubwo araza ahagarara ku muryango ashirimo imbunda amasasu bari na babiri nuko noneho bwira bacu ikinshasa habicuya cinshi twari twambaye amakabutura ndababwira ngo nimuzuke turapfuye intumbi y'umukoloneli ishitse hano ikinshasa none umva baje kutwica nta kindi bikibaye nta kundi bikigenze turapfuye ndababwira rero mubyuke twambara imyenda baturase twambaye imyenda tutambaye ubusa bamwe bari banambaye n'udusuvetuma hari icuya dushashe ibirengete aho muri prison Croix Rouge yari yatuzaniye ibirengete ndababwira mubyuke twambara amahuzu baturase batwice twambaye noneho Imana izirebera umutindi Imana izituma umuntu azarama umusirikare uturinze nawe ahita ashira imbunda yishiramo amasasa aramubwira ngo bu usubireyo iminsi bageze ahangaha gituma utaje ngo ubice ntiwari ubizi ubu nyine niho ukibimenya cyangwa ntuzi ko intambara yabaye iri intambara ikomeye none se tuzarwana urugamba tudapfa jewe bancungishije bano bantu mu buryo nta wundi wera wirabura ugomba kubakoraho ubwo rero jewe banzu nyice cyangwa jewe nkwice ubu nyine bimenyekane ko mfite uburenganzira bwo kurinda imfungwa no kuzirwanirira igihe zigize ibibazo niyo consigne mfite umugore nyine n'umugore agize ubwoba arasubirayo nanone mbona ukuboko kw'Imana naho ubwoga nabwiye abacu ngo ni bambara imyenda bamwe batangira kwiheba barira ariko jewe ntangira gusenga ndavuga Mana nimba ari cyo gihe kigeze wakira ubugingo bwacu kandi nimba ukiri Imana yadukuye ibukavu muri snipe no mu rubirizi nanone iracari y'Imana igomba kuturwanirira iki gikombe kiturengane mbona ukuboko kw'Imana nibyo nabyo bimba ku mutima cyane kubona ibintu Imana yagiye inkorera rero ibyo byo sinabyibagirwa ubonye uburyo wabishiramo nanone wabishiramo murakoze reka mbivuge bukeya nyine munubisha umutima hari ikintu uhindutseho mwihangana ikindi uvuze kugeza n'uyu munsi ndacitangira abantu kandi nta uzi uvuga ibyiza yakoze uzubivugwa n'abandi njewe sinabimenya nitangiye abantu benshi nitangiye ubwoko bwacu ko uwo munsi wo mu mibunda n'ubu abo banyamibunda baracamvuga ikindi rero n'uwo munsi wo ku mugorore kandi twatumye abantu badapfa nubwo twatwikiwe amazu ariko nta muntu n'umwe wapfuye hari usibye abagenzi bacu nyine b'abasirikare bapfuye ariko nta muturage wapfuye turabatabara rero nabo bantu benshi b'amoko menshi ngenda ngirira neza kugeza n'ubu hariho imiryango nyine yabo bene wacu baraha imasisi twagiye twitangira baranyazwe ibyabo tukabibagarurira byinshi ubwo n'icyo gihe cyo kwa Kagembe twagaruye inka z'abantu hagiye inka 3,000 ariko tugaruye inka 261 ibyo bintu nibyo twitangiraga abandi kugeza n'ubu turacitanga turacakora aho turi dukora utuntu twinshi tumwe tutobasha kwishima twenyine ariko abandi nibo bobasha no kubivuga abo twabanye cyangwa abo twabikoreye bakavuga ngo twabagiriye gute n'uwo munsi intambara RCD itangira mu Rusenda abantu bose bari mu isoko ubwoko bwacu twatumye badapfa barazamuka bararenga ruguri wacu nico gikorwa kindi cyo kuja gutabara Marimu Mutware twagikoze turi bake ariko nubwo yaje gupfa natwe tuzapfa ariko turamwitangira amenya kuko kabisa bagenzi biwe bagize icyo bakora ku buzima bwe n'abandi ni nkutwo tuntu nabasha kuvugaho dukeya muri ubwo buzima twagiye tunyuramo murakoze cyane afande duhereye kuri ariya mateka watubwiye kuva mwinjira igisirikare bitewe n'ishyaka rishingiye kurwanya akarengane k'ubwoko ese murumva ibyo mwaharaniraga byatumye mwihanganira biriya bibazo byose mwanyuzemo ariya maraso ya bagenzi bawe yamenetse nk'uko wagiye ubigaragaza ese icyo mwaharaniraga mubona cyaragezweho ku ruhe rugero ubu ku bwawe urabona hakorwa iki hanyuma niki cyakorwa kandi kugira ngo intego mwahagurukanye zibashe kugerwaho murakoze
icyaduhagurukije kitujana mu mahanga kwigayo igisirikare kiratwambutsa turagiharanira rya shaka rituma bamwe bapfa kugeza n'ubu abandi bagihe bapfa ibyo twagezeho nibyo bikitubeshejeho ibyo twagezeho nibyo byatugize abo tukiri bo kugeza uyu munsi n'uyu mwanya tuvugana nari amaraso n'iririya shaka bikitugejeje kuri uyu munsi bitugira abaturi bo urabona twabaye mu nzego zose turi mu myanya yose byatugejeje no ku mwanya wo kuvuga ngo aho twitwaga abashitsi aho tutitwaga abenegihugu byaduhesheje kuba abenegihugu byatubesheje kuba abayobozi mu myanya yose tugera ku rwego rwo kuba visi perezida tugira abajenero tugira umuntu uyoboye polisi mu gihugu hose dufite ba lieutenant general kugeza no muri izo nzego zindi zose babayeho ba guverineri babayeho ba maire de la ville babayeho abadepite nibyo bikiduhesheje nibyo bitugize abo turi bo kuri uyu mwanya rero titwavuga ngo ibyo twaharaniye ngo twabigezeho 100% kuko n'ubu n'ibihugu bikomeye biracyaharanira kugera ku bindi twohera ku gihugu kiyoboye isi kiracyaharanira kugomba kuyiyobora nabo baracyaharanira abandi nabo bitwa ngo ni ibihugu byamaze guteza imbere nabo baracyaharanira kuguma guteza imbere ukundi natwe rero aha turi ntiturasoza hari ibyo tukigomba kandi byinshi hari ibyo tukigomba guharanira ariko ibyo twagezeho byatugize abaturi bo magingo aya ngaya hari igihe uza utangira ikivi ariko ntucuse uwundi akaza nyuma akacusa nibyo niko guharanira uburenganzira bwanyu niko kubaka niko gushaka uko mugomba kubaho wibutse uribuka barwigema tibatenze hariya abandi barakomeje ubu nyine abariho nubwo bamwe bashobora kuba baratangizanyije ariko abariho ubu nyine nibo ni batoya bari batoya ubwo bisaba kugenda musimburanwa bamwe aho bagejeje ikivi abandi bakabakira ico carabuze nyuma ya za 98 za 2000 titwabonye abantu baguma gukomereza aho twari tugeze iyo ni faiblesse imwe nshobora kuvuga ni bake ni ukuvuga ngo twebwe ko turasindagira gusa ko turitwaza akabando ka nyuma ibyo bishobora kuzatugiraho ingaruka nyinshi kuko za mbaraga zagiye zishira titwabona izisimbura mu yandi magambo ikivi twari tugezeho ko kiragenda gisa n'igihaye gisaza tigifite abatsimbura ngo bigira imbere ibyo tubifitemo imbaraga ariko icakorwa rero ikintu cakorwa nuko abantu bo bumwe tugeze muri ico kivi twasaga n'abacigaguritsemwo dusa n'abacigaguritsemwo haje politike ya divisionisme diviser pour mieux régner noneho ngo babone imbaraga dufite ngo babone ibyo tuzadukora hazamwo iyo politike tuja mu bice ndetse n'abaturage abariko bimera bituma imbaraga z'ukuri zidushiraho rero icyakorwa ubu nyine nuko abantu bahuza bakaba umwe nuko aho umuntu wese usa natwe yavuga rumwe n'uwundi agakora kimwe n'uwundi tugasubira kandi tukiremamwe izindi mbaraga tukabona abatsimbura kugira ngo ikivi twari turimo ikivi twari tugejejemo bacuse cyangwa se nibitanashoboka nabo bazatsimburwe n'abandi abandi nabo bazatsimburwe n'abandi nuko niko generation izigenda itsimburanya abantu bakaroha bakigeza ku bintu byiza uribuka nongereje ijambo ry'Imana
uribuka Imana ihagurutsa Mose mu gihugu cya Egiputa yahuriyemo n'intambara nyinshi mu butayu, ariko ngo arangize Kanani Imana ntiyamwemerera kuvuga ngo azayigeremo, imuteganyiriza umutsimbura, kandi umutsimbura we n'uwo bari kumwe. Rero nawe aragenda ageza ubwoko bwabo mu gihugu cy'amasezerano. Uko niko biza bigenda bimera kuri urwo rugero nyine rw'icyo gihugu utuyemo nari nkubwiye. N'ahandi niho ntabaza bavuga ngo ni twebwe tuzarangiza ikivi, gusa mugenda mugira aho mugeze, abandi nabo bakabatabara, bikazakomereza aho ngaho kugeza mwibohoye burundu. Sinzi icyo ikizaba kiri imbere, icyo Imana izadukorera, ariko tugiye tugira uko twakuranwa. Murakoze, sinzi nimba nsubije ikibazo cyawe neza. Murakoze cyane. Afande Eric, ni iki mwabwira urubyiruko ruri inyuma yanyu ku bijyanye no gukunda igihugu, dore ko mwavuze ko bigaragara ko nta batsimbura mwebwe mufite muri iki gihe? Ni izihe nama wagira urubyiruko? Ni iki bagomba kwitondera ku bijyanye n'aya mabanga muba murimo? Ni iki cyakorwa kugira ngo noneho uru ruhererekane rukomeze? Murakoze cyane. Ibyo byose ni rya shavu nanone nakubwiyeho mbere tugifite. Kunda kubwira abasore benshi batwegera, kababwira ngo hari umugana abakurambere bacu bavugaga ngo uza wima igihugu cyawe amaraso, imbwa zikayajabira ubusa. Uza wima igihugu cyawe amaraso, imbwa zikayajabira ubusa. Je répète. Ndabwira abasore muri kino gihe kubakangurira gukunda igihugu no kucitangira, kandi bakabihagurukamo. Ubu nyine muri za 90 kugeza muri za mu bihumbi 2000 abantu bagize ubwenge bwinshi. Twebwe twagiye mu gisirikare tutanafite experience y'ishuri, ariko ndizera kuko urubyiruko dufite ubu nyine rufite ubwenge n'ubuhanga, bamaze no kugera ku kintu kimwe. Hari abize baratunga, hari abize birabafasha. Twebwe twagiye mu gisirikare mu buryo twagiye ducikiza amashuri, ni bake wenda bagiye mu gisirikare bafite amadiplome, ariko dore inzego twari tugezemwo, hariho ba lieutenant general, hariho ba general, hariho n'abandi bakomeje mu nzego za politike aho twari tugeze. Ubu nyine twari dufite abahungu benshi wenda ko kuri 80% cyangwa 90 abahungu bize, nta mwana utakicibitseho diplome, bo bari abakobwa, bo bari abahungu, urubyiruko rwose bibitseho amadiplome. Abandi ni abagraduate, abandi ni abalisansiye, abandi bafite amametrize, bafite ubwenge. Ariko rero icyo twabakangurira cyane ni ugukunda igihugu, ni ukucitangira, ni ukukirwanirira, ni ukugitura, bakagitura akimuhana kaza imvura ihise. Ibyo bishimira iw'abandi nabo ni abandi bahungu nabo babigezeho, n'urundi rubyiruko rwabigezeho. Ntabwo waje iw'abandi ngo urahanezererewe, iwanyu umuhoro uri ku majosi ya baso, mwamburwa ubutaka ku ngufu. Icyo kirasa n'ikindi navuga kuri rwa ruhererekane uvuze. Nta gihe abantu batigeze kugira ibibazo. Nyuma y'intambara ya Murere habayeho agahengwe, ariko Imana yateguraga iyi generation yacu ngo tugeze muri iyi myaka yacu. Urumva ko bamwe nyine muri icyo gihe cya za 60 intambara ya Murere ishize, hari hamaze kuba muri bamwe bavutse turi kumwe mu gisirikare. Turabafite abantu bagiye bavuka muri za 65, 60 kuzamura. Noneho ngo tuje kwinjira muri za 90 hasubira haturika bino bintu by'ivangura, hasubira haturika ibi bintu by'intambara. Noneho ubwo natwe ico cuho turakiziba,
ariko kugeza kuri uyu munota ubwenge barumuna bacu bafite bwakazibye ikindi cuho, ubwinshi bwabo, ubwitange bwabo bwakazibye kino cuho, bakabanza bagatura mu gihugu, bakabanza bakakibamo, nyuma yabwo nanone bagashakisha izindi nzira izo arizo zose zorengera ubwoko cyangwa se zorengera igihugu bakakibamo. Ndabakangurira kugitura cyane, ndabakangurira no kucitangira cyane. Ikigeretseho rero bakimira amacakubiri ayo ariyo yose yaducagaguramo, bakirinda politiki y'amacakubiri, bakaba umwe, bagasenyera ku murongo umwe, ku mugozi umwe, bakabana mu mahoro. N'ubu abize bakageza abandi batize kuco ibo bamaze kugeraho, bakiga. Ni nako kamaro k'uwize. Uwize akamaro ko kwiga ni ukugira ngo afashe uwundi ibyo atazi abimugezeho. Icyo nico nshobora gukangurira abasore cyane. Uzi ko abafaransa kugira ngo babone independence babiharaniye imyaka 100. None se iyo myaka 100 nta bapfuye, iyo myaka 100 abatangiye muri iyo myaka 100 bari bakifite bose, bamwe barapfa, abandi bakarema, abandi bagakomeza, umwe akagenda agera kirenge mu cundi, abandi bakaguma kubaka, abandi bakaguma gukora ibindi. Rero ni byiza abafite umuheto ko bafatanya n'abakora ibintu by'iterambere, bose bakuzuzanya. Dusabwa ikintu cyo kuzuzanya, tukagira imbaraga, tukubaka igihugu. Murakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Afande Eric, niki wabwira bariya baturage bahisemo kwirwanaho kugira ngo barengere ubuzima bwabo, barengere n'ubuzima bw'ababyeyi babo? Ku rundi ruhande, niki wabwira nanone bariya babyeyi nabo banze guta igihugu, abasaza n'abakecuru bagahitamo kucyitangira, ubu bakaba bari guhura n'ibibazo bitandukanye? Murakoze cyane. Ni nkaho nari nabivuze kuri bariya baturage bahe birwanaho, nabivuze ngo uza wanga guha igihugu cyawe amaraso imbwa zikayajabira gusa. Turabashimira cyane ku bwitange, turabashimira cyane kuguma kwirwanaho, bikura agasuzuguro naho kari kageze. Aho agasuzuguro kari kageze bituma gasa n'akaguma kugira ubukana bukeya. Ibyo kukuri tubuzi ko twabatabara, natwe tubuzi ko twabafasha, ariko mu bitekerezo turabafasha nuko tubishoboye. Kandi aho umuntu ari hose agomba kwirwanaho, ni igitekerezo cyiza, ni igitekerezo cy'ubutwari. Ubwo rero turabashimira cyane, turabashimira cyane. Nibakomeze ku munota wa nyuma kugeza ku iherezo, dushire, ariko dufite abagisigaye mu gihugu bahe barwana. Bariya bahe birwanaho rero turabashimira, bakomeze, nubwo tubari kure ariko imitima ibari hafi, kandi ntacyo tutabasha gukora bakidusabye. Ibyo umuntu yakora yabikora. Ku baturage banze guta igihugu, turabakunda, turabashimira, nabyo kandi tubuze uko twabibafashamo, ariko nibagiture aho hari hose, bahature, bakomeze, nubwo bari mu ntambara, nubwo bari mu bikomeye, nubwo bapfa, nubwo bicwa nabo kabarinze, abandi bakicwa n'abanzi nyine babahagurukiye, ariko nibemere bapfire hariya, bazohashirire, kuko niho iwacu tuzi, niho tugira amatongo, niho gakondo yacu, nta handi tuzi. Niyo message natanga. Turabakunda, turabazirikana, turabatekereza, abo tuvuganye nabo turabakomeza, nubwo nyine baba babona twebwe dusa n'ababataye dukorera kure, ariko turi muri leta, nibyo twari twarakoze, ariko turabazirikana, tubifuriza kubaho, tubifuriza ihirwe. Buriya nta mvura idahita, nta joro ridaca. Wenda hari igihe kimwe
ikimwaro kizabavaho maze ishema rizaba iryabo, intsinzi izaba iyabo, intsinzi izaba iy'abasigaye mu gihugu n'abariya bahe birwanaho izaba iyabo. Tuzabakomerera amashyi, tuzabazamurira amashyi. Ayo ntabwo ari amagambo yo gushekerera, turabizi kuko bahe bapfa, ntawe uzushekererwa inkota imuri ku jisho, ariko Imana nidufasha, turabizi ko dufite amasezerano meza. Intsinzi niba tuzabakomera amashyi, tuzabatura, tuzabatambira. Rero nibakomeze bagume babeho uko babayeho, ariko banirwanaho cyane, kugira ngo turebe ko ejo n'ejo bundi Imana izadukuraho kiriya kimwaro, tunafatanyije n'abahe barwanira igihugu n'abakibereye maso. Rero murakoze cyane, Yesu abaheze umugisha. Murakoze, Yesu abahe umugisha batwumva bose. Murakoze kuduhitamo kugira ngo tuvuge amateka y'ubuzima bwacu. Ntabwo tuyarusha abandi, ariko kuko wakoze ubushakashatsi uza kumva kuko twaciye muri izo nzira. Turabigushimira cyane kuduhitamo muri bino bihe. Abazabyumva bose nuko biteye, abanzi n'abatanzi, abazashaka bazarebe kuri ino nimero, muzabahe nimero zacu. Uwo ari we wese uzakorwaho n'ayo mateka azaduhamagare, tuzamusobanurira n'ibindi, kuko umwanya w'ibiganiro abantu baza bagenda bacaho byinshi, wenda tuzasubira twibukanye ibindi tubibagezeho abazabishaka, kandi ibyo baba birangiriye aho. Murakoze cyane, Yesu abaheze umugisha. Muramire mu gihugu, muzahahe, muronke, muzabyare, muheke. Ndabizi neza kuko wenda igihe kizagera tukabonana imbonakubone. Murakoze cyane. Murakoze cyane Afande. Turashimira cyane Afande Eric ku kiganiro cyiza atugejejeho. Turanabashimira namwe inshuti zacu mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Murakoze, naho ubutaha. Ikaze TV2.